Dati cyubahiro. Yo, haleluya. 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 Ngiye kubahereza ubuhamya bw'igisirimba. Ngiye kubahereza. Tubumvishije ejo Bishop avuga hano. Igisirimba habaye 2018. Nsaba mu itorero ry'iwacu amezi 5 ngo bankorere igisirimba cy'amezi 5. Ngo mare ndagenda nje ku murambi wa Mihunda. Nabo ndababwira ngo bampeze amezi 5 y'igisirimba. Ngo habe muri uyu mwaka warayushize ntaraza hano. Twicara muri baraza. Pastor umwe aravuga ngo se nta soni zangira zigisirimba. Ngo se ngo nze mpora mzina igisirimba ngo imbere y'abakirisitu. Ariko bahungirira nkwereke datawe. Gisirimba ngo kimare cy'amezi 10 gikora akazi kibohora umwana waruboshwe yaraciriwe urwo gupfa. Icyo kirarangira. Bitangaza tucucume gusa ntiyagira umuntu ugirisha ingufu nyinshi. Ndamubwira ngo nzakibyina nkibyine kugeza iteka ryose. Amen. Mana guheza umugisha. Ariko muzamutekereza abantu aho twavuye cyangwa ndi muzamuhatekereza. Abantu bakanibaza ducucumira Imana. Aho kuko imirimo ikomeye muzi cyo nkundira igisirimba kiza kivuga ibintu mu mwanya muto
arambwira banzureke sente papa uyaduhamagaye ni yera ico gituma ngo natwe dukwire kubabera mu ngeso zacu zose. Hallelujah. Atukuzwe. Atukuzwe. Hallelujah. Zangira ishari kumva sinzi ukuntu mbaye. Iyo umuntu wanda aravuze ngo mupeni Bwana utukufu na nguvu, imbaraga z'umubiri. Mwene data foto niwe twataramanye cyane. Muruzi imbaraga z'umubiri zizazifasha mu Kristo. Uriya byicaza data kiyo bakibasha kuza kuri rutari. Ebe niyo twomusengera imyaka 80 afite imbaraga nk'iz'umubiri, ariko imbaraga njewe ngifite ngomba gukorera mu Yesu. Nimuvuga ngo amen. Hanyuma rero iyi nanga ko yanditse nari numvishe bakoze ku bintu ube nkusubira uzucurangwa aho tureba turange witse imirya minini neza bitumara duhimbaze data utaha ose n'indimi zose Hosana Yesu niwe. Ariko nkunda Yesu bacu. Yesu wankishije nari ngize amezi 6 narabaye paralize mu karingi yewe. Amaguru yarabaye imigozi. Datarakiza. Tuza tubantekeza kubyina. Ntabanyamurenge bahari. Zantekeza ko nobyina mudahari. Ebe niyo bonjana mu bigo byakomora. Nobyina. Tekereje imirimo Imana yakoze mu karingi. Tuvuga ngo amen. Hari umugabo numvise avuga ngo wigisirimba sikinyamwuka. Naboti yaravuze ngo utazi urusinga wazarutemesha umutsima. Utazi utazi wadukuye ku cyaha. Mukomere Imana amashyi. Sinangasha wisinanga neza wisinanga neza.
ndamukunda n'umutima wanje wose. Muzi impamvu? Ni ukubera ko yamenye ko ibyo yashizemo agomba kubikorana umwete, kandi Imana ntizakuzamurira mu byo itagushizemo. Ibyo Imana yagusetinzemo nibyo izakuzamuriramo. Yego timukazamo umurwayi. Natwe bino data yadusesetsemo muza mubikunda n'umutima n'ubwenge. Muza muguma ngo kubivuga, timuza mubona udusirimba muza mucamwo mukaza mudukubita ku mbuga ziwanyu. Kurya ni ukudakunda bafashwe. Ako naga cuma kandi kagufi.
ariko yemwe